Kalkalava mai lau Samoa Entertainment TV, mai pia. O se lia le fitu se lau tala ale tau o le anu mal toi fu mai o le pasese Amerika Samoa. O le pasese le na le Samoa Airways o lo o yail vai aso nei mo le vai aso fo. E ta ia le na o le alu Amerika Samoa le o mawa el si itai. O le tau o pasese o va lele le malanga mai i Samoa. Male malanga e se atu. O le tasi pelua fetala le alu New Zealand la tau ma au se talia. Ai o le mafu anga lava le watu ina mai e pulenga o company valele. O le tau ngata o suau, mai o moli mawina foi, i le tau o loa o lo o whaatau mai fafo. Ai o le tau ngata ai o le pasese i Amerika Samoa, i le tali mai le sunga whaua o tialu le pulenga le Samoa Airways. Ina o tātou fsilniena i tau a tono e tau whio lolo mai le tau o pasese, pe ato e te tala mlai va lele i whangali, o le atau ngō fia i suau umo va lele. O pasese sa ia i whangali i tāfuna, sala tale whase lau tāla, pei tai. O toe wha o popo le si tolu se lau mo ntupu, ina o tāpuni ai whangali i mō whale o lo i tāfuna. O le taulata mai le landing fee Amerika Samoa tal mai masino yulai. Mō wa lele tūlau ele atu i Samoa sa iai lea ile na o le afe ma le 5 tala Amerika ile masina, e peo na lipo tia mai o tātou sui i Amerika Samoa. Ai o le taimi nei, ile pulenga le Samoa Airways i matafele, o mana o mia, o na wha o ngāle au whai ngānui ngai whetau wimal au nanga o lo whaatino i wa alaiti, mō le tau tu iti o tupe whaalu. O awa no pule sa whaasara lautalui nei, e peo nta o le fionga whauo, e o mai e manage le company le ia i taimile nei. O isi tangata na haya i lalo le company o ia ile wa le tele, e mana o mia o na wha amatu e se tangata o nei te tele o lato tongi, ai au mai tangata e whetau wimal company le o ia nei, na wa le laiti. O leo whai ngā ruenga le Samoa Airways e tūsor se lau fast fulu, e au fia ili tele o lo ngā lulu el malai vale le whale o lo. Ua whai tau vai aso tāno na whae e atul tofinga mi Samoa, ili tamaita i o heilani Pearl Kurupu, Australia. Na manu malo ai ili tau vanga mi Samoa, ili masina tau roi o se te mai Samoa nei. Peita ia o mai ili aso, ele i momoli alo ia mai ili ofiso tulisi, mole whaatinonga o na tiute. Ntātou silingia le pulenga o le tamaita ila le lei whaapaleina o le lua olua tolu. Ile mta upule o lo tupu mai Brisbane. Sa lua ai Miss Samoa il teimio fia o sisi ngā fua a Samoa il nā fu i tū Australia. Peita il tali tustusia le fio ngā pulotu Canada alofa. O le aso se fulu se temba lua. Na whaapaleina ai heilani mai nā aloa ia mai ai lava i le teimile nā o na avea ma Miss Samoa lua olua tolu. O ta wai fo ele sunga pulotu, na sila fia lava ele pulenga, o le aso po le wha moe le na whai e Brisbane, le awa iato le Miss Samoa le sauninga. Ai o le si Miss lea na iai, o le Miss Samoa Australia lo o sfuruiva, o le tamaita e Brisbane. O Brisbane lea na whai e le si singafu a Samoa, na moli mawina lea fio atu iai o le tamaita e whaapaleina nei, i le tofinga Miss Samoa lo olua tolu, ma toe ui ai i lalolo na pale. Ile o mautinoa mai pe o le sauninga whaalawa i tele mua lea, wa fio ia ile Miss Samoa lu olua tolu talo na whaapaleina. Au le tala mautinoa, o lo o fio le Miss Samoa i Australia e tā pena mai, ma mamoli alo ia mai ai loa le pulenga o tulisi, e ngā lue ai lo na taimi o lo whaapaleina ai, pe fo o na whai e isi tamaita i la le lei, sa pale mai le tofinga o le tausala. O whailo mai lo na pulenga i Australia, o le aso lua le vai as falls frutasi o kitopa e malanga mai ai le fionga le Miss Samoa heilani e ngā lue i Samoa. Peita ia manatu le sunga punotu le sisi ngā fuana whaatino i Brisbane e mō tangata Samoa uma. Mai le se mafua anga o le a le mawhai ei fua o na le awai i ai le Miss Samoa aloa i a Samoa lua heilani Pearl Kurupu. O lo tua ia le sunga pulotu le Queensland Organisers ma le lato komiti i le wha maina leo le Miss Samoa lua. E ala le whai ia iawa eselo na pale, ai sa avea o se malo wha alolongi el tamaita. Sa unua pulotu le sauninga le sa whai o le sauninga aloa ia, a wā sa iei fo i masui o le malo atu i Samoa. Ile ima waskato sota inga malpulenga o tāpenanga o sisi ngā fua lea na whai i Brisbane. A wa wha maonia mai, o le tamaita ile na ave ia ile wha alo ile na wha moe. O le Miss Samoa Australia lua fesfuluiva, o le tamaita i mai Brisbane. Inisi o tālai le saunanga wha amanuia le fiongan pāle mia fia mena o mi mata afa,
Mo le aso whapitoa whailonga ino whaia o ngā umai Samoa le salulua nafi aso lima o ke topa. Na ia saunoa o ngā ruenga whawhaia o ngai le tau whailoa ina le tāua i le whawhai lele ma le tapena ina o whanau mo silumana i manuia o so se tanu. O le tau o vea o le whaalupenga e le o sei tū whaingo fie foi. O le nei tau sanga o se tau sanga whaing tātele pe o na ia saunoa. E o le COVID-19 fruiva e le ngata i lea. Ai o le whaatino ino fufuanga tele reforms Moa onga ai mai sei tūlanga tau suenga mai loilonga. O ia suinga uma i eitla turunga ele mwhai o na lelei ma mautu pe a whai e le ngā rulu e whaatasi. Mta ngā ruenga, asia sia onga pule a onga mwhai a onga, sa nole fionga le pālemia na te whaatusa le uto male marene o le upenga. E uina le whea ia ai, ai mo mia le tasi leisi na ia mawai o le whaiva. O le whautasi e alo iluma mai mo mia uma, le au vai na ia se elelei ma wawe tau nu umanui ai tātou whai ngā malanga. Whamalo si au le fionga le pālemia ia ngā lulue whaatasi si itia tūlanga tau ia o onga mō whanau. Po le alamatanga o fia o Porkalame whaatatia manisuinga e tasi lava le fua tia umai ia le au onanga o le whaai unga o tau mwhai ngā whanau. O whaile sao le malo le tapena ina o tūlanga mō mia i le si o manga whaale o onga. E iei whalea o ngā fau whaatele i tua fuafuanga, a onga ma komiti po o onanga whaatekonolosi, whaau so ta inga o onga, malai ta alo manis tūlanga i si itiai, le si o manga awale au ta wina o whanau lalovaoa o Samoa. O le ano whale o le ngā ruenga whawhaya o ngai au fiai, le i tū whaana mawhauwhau, po psychological and mental. Me to tia SS si itiai le au ta wina o whanau, ai mai se o leo la o oina, i se si o manga saunga le mū. Le mtawha yoi lea, o te oto le paia ma le manu whaia onga. Tau no le fionga fia mea le mtawha yoi le whaingo fia wai mo o mia, hanga tausili o le le whaanongonongo ti ngā, o le loto maulalo, le anga malu, on sai ai maisol wha palpale, mai tal tonu o winga aia umaia, o le whaia onga sili o Yesu ke riso. Nei e wha malo le whai o le whaiva, wha aftai i tautua whaia onga, ma ia wha manuia le atua, i so stasi o ngā lue, ngā ruenga wha whaia onga, wha pēr i lato umolo o ngā lue, mō le wha le leia ma le pūlea ina wa onga. Ua soalau pūlea i le wha msina o ngā le meta upuania li isa avea umala ua maleo leo i tō sanga watonai. O le sunga tō masi tu ua sa avea masati ni sinia. A le sunga tupa i amosa sa ngā lue fo o se leo leo le mta ngā ruenga. Sa wha mawai leisi ai usui ngā ruenga leisi peitai. O mōlianga o le lafo o upu tau wha amatau e tō masi tu ua e wha au o le maliu ia tupa i amosa. Nā fuai leo o atu al toa lua lea i lumo le whamsinonga ma la wailona wha i unga le vai aso nei. Sao no le fionga le whamsinonga wha i tumalo le fionga leo ta Raymond Schuster. O le mawhai e maua le i tua leo leo na au sia le mawalunga. E mawhai ai o na wha amaonia mōlianga e au noa ma se masal salonga tau. O wha leo ngai nai nei mōlianga wha sanga i le sunga tō masi tu ua. Wa umale so fa pitoa le na whata wail au au nanga le au whainga ruenga le malo. Les forele le vaso tol wai tolus fulo se tema na ave ai le whai tu la mulmuli o le naso e whaatino ini ala tō ngā uinga e so tanga i au au nanga lau tele, peitai. O se aso o le amana tua pea i mawhau o whanau sawa i nā Samoa o lo i tonu o le loto alto manga moe poponga tie tona i mato po le Campus of Hope. Ina ua mawai se la tō maftanga ma le fionga le loia sili, Sua Helen Walwak, ma se vaenga o le pulenga o le official loia sili, ma ua ngā tusa lava ma le sini o le aso o le anganga tautua. O fia o le sola sa whakatō ma public service day o lo whaamawina e whaamanatuna e tautua au nanga au whainanga o malmana. E peon tine fia o mato ofisa o le si hui le mato pitola au. O le fina ula kai pupuino ia tampu o whanau ai lise lava i mato o whaia o matia kisa ngā o non tūlanga tūla i mai le ngate tono aina whaia ma nuu mala whanga. Pasa le lava sa manato pulenga mato ofisa. Au ngana ia o lo tu mai da sama public service ni mato teo mai fa leo wai so mato ano fa anga bo fa nau ai me so ta i lo le so ma e ma muri mai foi se na lo fa ta fa ai lo ai lo ma mato mai la fa office ni na lo fa ti no to mana ni ya ta lo ya lo ka ni pe de to na na o mo fa ya fa ti ni to manga wa tu pu mo ta tu pa na
Il fam tala fala we tele mal official to manga o tala no ai le sunga su afa tau I leisi vaenga o le tautua po o le ona nga le loia sili o le pui pui o ai ata tau o tamaiti ai mai sei whanau o sa waina I ainga manu o wha nga ai le fo ia so fa pitoe le pulenga o le official loia sili e alo I ai le ona nga o lo whaia I le Campus of Hope ale to manga mai le o whangaloina lava le ona nga o lo whaia e le to manga wafu ai le feo fofo ingai le aso mai o se aso ese fo ilea I whanau o lo whanau fo ese ai le loto ale Campus of Hope pitona I mato whaaftai ai le prestenol to manga sili niulina jang le nganga o le ati singa le ofiso le loia sili ma le tatalo ia avea le maftanga I le aso ma moli mawe whaamaro si awai le au whainga ruenga e whaia le ami o tonu mo tamaiti uma wa whaina o lato wai a tatau. Lau Samoa Entertainment TV mas whaapoponga I le aso ataya o ialo fo le tua ai whasen foi.